Good morning, HBBC family, friends and relatives, kastapay kadagiti ministry partners, naimbag nga bigatay amin kakabsat. Amen. God is worthy for our service and praise for this morning kakabsat. Dawati kard kakabsat nga tumakdertay amin tayintay ti panagdaydayaw iti Apo, our first song, Count Your Blessings. Amen. Amen. Okay, second verse now. Are you ever burdened with a load of care? This the cross seems heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly. Then you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Third verse. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth. Amen. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Last verse now. So admit and conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen. Our next song, Ang Pag-ibig ni Kristo. Amen. Praise God for the love of Christ. Amen. Ready now. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. Koros, oh hallelujah, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niyang wagas. Second verse. Ito ay kanyang itinagubilin, ng lahat tayo ay pawang sala rin. Tiniis niyang pait ng ilahi,
now. Ang pag-ibig ni Kristo ay walang hanggan. That's right, hindi kumukupas, magpakailan pa man, amen. Lalong umahalap sa bawat panahon, hanggang sa pitin natin ang Zion. Oh, hallelujah, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niyang wagas. One more time, chorus na. Oh, hallelujah, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niyang wagas. Praise God. Amen. Praise the Lord. Our next song, Salamat Aking Panginoon. Amen. Kadeto yung alawas kabsat at pagyamanan tayo ti Apo. Amen. Ready now. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking ialay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Amen. Chorus now. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking ialay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Last verse now. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas, sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking ialay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking ialay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Wow, praise God. Nagpipintas, nagbabagas, dagiti untay kan kantayan nga absat. That we should love God, ken paglingkuran tayo kabsat kadetoy intero ti panagbiag tayo kabsat. Amen. Our next song, So Much to Thank Him For. Amen. Ado dagiti pagyamanan ti Apo. Amen. Praise God. Ngaron no da pagyamanan ti Apo kan time detoy nga daan direkta. Amen. Ready now. When I look around and see the good things
for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessing He freely gives. I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. Lift your voice, chorus. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see, now it's been so good to me. Praise God, amen. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Last verse now. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. One day I'll reach sweet heaven shore. Oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. Chorus now. And I've got so much to thank Him for. Amen. So much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. One more time, the chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. Praise the Lord. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. Our last song is All I Need. Amen. It's all I need. Kung sabali ang kasapulan tayo kapsat, magulaki titi ako. Amen? Ready now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. Praise God, amen. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus. He comforts me when I'm weary. Eases every pain, fills my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He's all I need. Last verse now. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. That's right, amen. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He's the Lord of all.
weary, necessary pain fills my deepest longing. Time and time again, He's my source, inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He's all I need. And the people say, Amen. Praise God. Remain standing, please, for the reading of God's Word. Ananda di bibigada yung kapsat. Lukiban tayo, ijay Psalms 108, verse 1 to 6. Psalms 108, verse 1 to 6. O God, my heart is fixed. I will sing and give praise even with my glory. Awake, psaltery and harp. I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises unto thee among the nations. For thy mercy is great above the heavens, and thy truth reacheth unto the clouds. Be thou exalted, O God, above the heavens, and thy glory above all the earth. 6. That thy beloved might be delivered. Save with thy right hand, and answered me. Amen. Kararag tayo kapsat. Father God, agyamang kamlaunay apo, dahil ito yung agundaway, adda kam manan apo, iti balay mo, nga agyaman, digiti adu, nga bendisyon, nga into duty biyag mi, Lord God, kasapay iti church mi, Lord God. Yaman mi launay apo, tayo iti pastor mi, nga mangpakpakan kada kami, kadigiti sa uyo. Yaman mi apo, digiti sa uyo, nga income apo pagbiyagan tinaldaw-aldaw, Lord God. Mangi-correct kada kami, mangi-review, kasapay mangi-guide, mangipakita kadigiti usto nga aramid, Lord God. Yaman mi digiti na balitukan nga sasaoy, Lord God. Katapo dawaton mi kadi nga ikanyot heavenly wisdom ti pastor mi, atanans on boldness, kadigiti pinangiburay namanan kadigiti sasaoy, Lord God. Kasapay apo, yaman mi pay apo dito ni Patrias may Lord God, nga nakita na apo ti burden, Lord God, nga dito pinagsulwining mitong malaw mi jeding ras. Bendisyonan nyo kadi, kan nakamkad apo ti burning heart, Lord God, nga ingkam agi-share, ti gaspeto malam, Lord God. I-arrange it, schedule mi ta, bendisyonan nyo kad apo, dito yung nabatbati pingaramid mi. All of this in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, kakabsat. Kumusta kayo? You may be seated. Paunay nga makaliwliwa, di kiti kinangkanta tayo, ayan? Grabe. Awang pakasarakam, kakabsat, iti kasjay nga kangkanta nga talagang punwen na iti puso, papigsaan na iti pambati, liwliwaan na iti pampanunot, ket bangted bangar iti kararwa. Amen? Na-bless ba kayo sa mga awit natin? Tuktukarag iti kakabsat, dingdinggag di kang kanta, kat imutakak di kiti mensahe di kanta. Kang kanayon di nga kang kantaan, but you know what? Di kiti nga kanta kat hampulos nga magasgas. Hampulos nga makauma, na makasuya. Di kiti kantat lubong, makasuya, makatitileng, makaperdi kakabsat iti barukong. Amen? Ngam di kiti nga kang kanta, it they are a great blessing to us. Amen ba? Praise the Lord. We have a lot of new believers this morning, and we have several guests. Others are still on their way coming. But praise God, to the information of everybody, I am here today at HBBC Lawag Sanctuary. Okay?
Kasangwanan na, kablaawan tayo man, dagiti nagkasangay, nanipod, iti July 4, aging gana itang aldaw. Kaya't no awan na ganyo ditoy, aguni kayo, tapnon di kastag, kat ma-acknowledge kayo, aya. Okay? July 4, Jaime Ralar, from Paway. Tatay Henry Lista. July 5, Jazel Gamiao. Edward Gaspar. Ni Edward, iso di song leader tayo. Okay? July 6, Awan. 7, Kevin Francia. Ni Kevin Maysa ka, digiti full-time workers tayo di church. Nagagat na anos. Padadaman laki ni Edward. Naanos nga maong ungtan. Okay? Ngayon, by the grace of God, kat adaan dat kinapakumbaba ti puso nga maong ungtan lata. Pakaisurwan damit. Okay? So, praise God for them. So nga, idirabi ikat ayo ak nga mangtid isang kabasit nga love gift kadakwada. Napiyala nga igatang damot kakabsat iti headset nga tapnuhan daw ni mapling no maong tanda. Okay. We have Tatay Isabelo Asuncion, lolong ni J. Brian from from Bintar. Also, July 7, Gian Duldulao. Gian, where are you, Barok? Gian? Okay. That's Gian. How old are you now? 8 years old. Okay. And Ma'am Leonora Acacio. Ma'am, if you're watching this morning, happy birthday to you. Okay. And also, Nanay Estelita Tungpanan. Okay. Today, ako nag-birthday, kakabsat, nga member tayo. Okay, so praise the Lord for the gift of life. Amen? Okay. Kantaan tayo man ti happy birthday. Guri ka, baka dali kita sino nag-wedding anniversary? Ano na ikabil dito nailanad. Conrad, kano tayo wedding anniversary yon? 6. Iti July 6. Manong nga taon yun? Kinikat. 4 years. Congratulations. Congratulations. Okay. You know, these are blessings from the Lord. So let us sing happy birthday. Kantan tayo everybody. Ready? Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Naindaklan nga Diyos at ti kami dumatag ti trono ti parabor mo. Makipagragsak kami kadigiti kakabsat nga nagkasangay. Ket insurum kada kami saan lang nga bilangan min numanot tawan min. No diket bilagan mi nga i-project no manupay dagiti kasla na batbati nga taw-tawen. Tapnon ammumi ida nga ilalaen ket ammumi nga iaplikar iti wisdom iti panagbiag mi. Because life is too short and life is temporary. Life is alone from you. Binulod mi lang Apo Dios ken ka ket isublimin tumot lang. So, as their birthday was this week, may we be reminded, dear Lord, that the goal of life is to serve you. That only one life will soon be passed. Only what is done for Christ will last. I ask that you will continue to bless them, already giti nag-wedding anniversary, with your provision and grace and sustenance and strength from day to day. In Jesus' name. All of God's people say, Amen and Amen. Aba, hindi tayo kakaunti dito sa lawag. Natutuwa ba kayo na hindi tayo kakaunti? Hindi tayo kakapiranggot. Napakadami natin ngayong umaga. Amen? Okay. Can you show that for everyone to see? Look at that. Okay? Praise the Lord. Tatansya ko, we have around, 80? Mga 70. Can you count? Magbilang nga kayo.
It's around 70 or 80 people in the crowd today. Okay? Kaya't kay mamot nga makita ta Barangay 7 with our beloved Patriarch na walang kapagod-pagod. Oo. Na talaga naman sa kanyang dedikasyon, kitang-kita sa balat. Amen? Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hanagap-apply ni Papa ti uray anya tarupanan ta talaga kakabsat nga isut papananan. But praise God, yan po ang patunay ng kanyang kasipagan sa gawain ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na pag maitim ka, masipag ka. Diba? Pero talaga naman, mga kapatid, kandigito'y brethren tayo. Let me see the other side. Digito'y orchestra. Okay? Look at that. Amen. Okay. Basit lang nga panawunan kakabsat, makapaggimong tayo ton, ijay sanctuary tayo. Wow. Iso nga, kakabsat, suportaan tayo, iti panangidaulo ti patriarch tayo kadigito yung projects tapno alisto nga malpas. Okay? Okay. Do we have any guest in Barangay 7? Wala tayong guest doon? Alright. I need the guest forms now. Pasukin. Pasukin. Amen. Madami din kayo. Sa tansya ko, nasa 70 kayo. Okay, salamat sa Panginoon and thank you for your dedication. Okay, praise the Lord for that. Pastor Bear. All right? Next, Apari. Claveria. Claveria Sanctuary. Okay? Madam Apelang, it is Sunday School will be joining us in few minutes. Okay? Praise God. Apari Mission. Oh, what a blessing. Amen. Amen. Nakakatuwa. Alam nyo, kahit minsan, kahit malayo, pag nakikita natin ang mga kapatiran, mga kapatid, parang gusto nating magpunta roon. Kasi kapamilya natin yan. Dahil sa dugo ng ating Panginoon, di ba? Nagadayo ti Apari kakabsat. Pero nung makikita digito nga brethren, praise the Lord, parang gusto nating pumunta para bisitahin sila. Praise God for that. Okay? Do we have a guest in Apari? Wala. Australia. Lalong-lalo na yan. Parang gusto nating pumunta ron. But we have Jeffrey Garcia. Jeff, will you raise your hand? Jeff? Okay. Nelio Viernes. Nelio, nice to see you again, Nelio. And Brother Carl Pascua. I'm glad, Carl, you're there at wala kang pasok ngayon. Ayan, mga dedicated nating mga kapatiran na kahit wala ang pastor physically, but they are so dedicated to the Lord. Michael and Glyza, and Gretchen, Irma, and Rans, and Dexter, and Aldrich. Okay. Nasaan si Nelson? Wala? Wala po si Nelson? Okay. Oh, okay. At the J abroad? Okay. Sige. Praise the Lord. Dito lawag kakabsat, I would like for Toby Camacho to stand up. Toby, stand up. Okay. Amen. Si Toby ay 13 years old pero matangkad ka. Para kang 17 years old. Okay? Taga Dibwa. Praise God. Dibwa South. In-invite ni Tito Adrian. Amen. Hindi ka na zero ngayon, Tito. Akala niya masisiro siya kagabi. Nag-message ko na BP, awamet ti umayang kadigite pinalo up ko. Okay? John Julius Passion. Stand up, John Julius. Okay. From Kaawakan. Sino't nangawis king ka? Ha? Sika? Oh, anak nagam mo. Aldrin. Pambihira. Salamat, ha? Okay. Praise God for that. And of course,
let's show the whole, sino pa yung mga participants natin sa Zoom. We have 42 participants today. Mayan, Sir Jaime, okay? Let's pray for Paway, Ilocos Norte. Pray for Paway, Ilocos Norte. Sino ang may relative sa Paway? Awan? Okay, friends, Brother Alex is here. We are praying to start a work in Paway, Batak. That road. Because we want to reach out to MMSU. After I will preach on Friday, we will meet with the university president. By then, kilala niya na tayo. Okay? Ayan. Sister Marites, Tita Teresa, Brother Jeric from, where are you? Tarlac? They are now in Tarlac. Baka pwede tayong magsimula ng outreach dyan sa Tarlac through you. Okay? Panalangin natin yan. They moved to Tarlac. Nag-move na Tarlacan kakabsat. So, Jeric is a soul winner. Amoy soul winner? Natured kan nagagat kakabsat nga ag-share the gospel. So, perhaps we could be able to start an outreach in Tarlac. Okay? Audrey, Diane, Faye, okay? Brother Brian, Irreverent and family. Angelo Martinez, okay? Ma'am Pearl, and Lex. Batak, Agpawa family, asi dagtut umayo pakigimunganen, palubos iti apo. You know, from Batak proper to their place in Barangay Cum is 11 kilometers. 11 kilometers. Maudi kakabsat nga ili ti Batak. Pag lumagpas ka pa, pinili na. Yun. Yun ang kanilang lugar. Okay? Next, Joanne, Cyrus, Sister Edita of Quezon City, Sister Presi, Tita Minda, and Nanay Josepina. Okay? Kath and Noah. Alright. Kailan ba manganganak si Kath? October. Malapit na. 3 months from now. Okay? Liza. Where are you, Liza? Nasa Apayao ka ba? Or Manila? Apayao, pagkanang kamay. Taas mo lang ang kamay mo. Manila, pagkaliwang kamay. Oh. Okay, nasa Maynila. Alright. Rex. And then Shelly. Nice to see you there. Where's M? Angelo Martinez. Okay. And Dassel. Nakabilat Hospital. Okay. And Mayan. Praise the Lord. What a blessing. To God be the glory for that. Okay. Facebook. Manuti dati Facebook ita. 103. Pumalakpak na kayong nasa Facebook. Kayong mga nasa Facebook, pumalakpak nga. Gusto naming marinig ang inyong palakpak. Comment nyo na lang. Okay? But anyway, let me acknowledge several folks who are on the Facebook right now. 103 viewers. Alright. Willie Agonoy Cadente, US. Lolet Pentecostes. Ramil and Guerrero family. Luz Corpus. Remelin Kea Isabela. Febily Martinez Isabela. Rosie Cadiz de la Cruz. From Pangasinan. Avelina Antonio Ireland. Lydia Agatep, ma'am. From Lasam. Okay. Michael Malasig, Saudi. Nenita Gabriel, Claveria. Norman Kila. Crisiel De Leon. Ni Crisiel. Okay. King Tommy Fagaragan, Badok. Virginia sa Dueste, Toronto. Joy Visitacion. Ma'am Madeline Foliosco. And of course, Ma'am Felinora, I believe. Conan. Talata family, Christy Dirden, Arya Gyang, Salakop. Francis, Lawrence and Jen from Hawaii. Christy Rose, Jimmy Paz. Amen, Brother Jimmy. Brother Alan. Amen. Apalis of Oman. Goldie Mosberg. Lindel Acacio Isabela. Christine Tamayo. Carol Agarpao from Singapore.
Jacqueline Padirayon, Doloroso Agonoy, Hawaii, Cecilia Damo, Nevada, Julie Visitacion, Luz Corpus of Macau, Corazon Uamil Sanchez, John Fernandez, Malaysia, Sis, Francia, Korea, Julie Maramag, Malaysia, Don Lunday, Canada, Ginaldo Tumaviene family, Rowena Labugen Corpus Sanchez, Rosel Udaundo, Hong Kong, Tita Chato Cagente, Mardanog, Singapore, Bisaya family, Bakara, Bayani family, Ramos family, Beth Akuin, Abo, Caloocan, Eli Tangliben, Baguio, Eco family, Kuya Rodel, Ate Josie, Jimmy Valiente, California, Brother Adonis of Australia, and Perlita Ragosante, Hong Kong. Good morning. Good morning. Okay. Also, I want you to look around and see Ashley J. Piedad. Tumagder ka man, Ashley? Ashley J. Asan si Ashley J? Andyan siya. Ayun, nakatayo na. Okay, 14 years old. Aliana Faye Piedad. Anak mo, Brad? Praise God. Andito ba si Mrs. mo? Kasama kayo? Would you stand up? Whole family? Taga-paway, di gito eh. Tumak-tumak din kayo mga, Brad. Amuyo jay lugar da kakabsat. Bale, poblasyon jayan nyo, di ba? Poblasyon, anong nga barangay itayan? Paratong. Paratong, ijay, agkurba nga mapan, ijay kurimaw, mangrugid jayan. Agpakurimawam, paratong. Yun. Pray for them. Kakabsat. Kat nagadayo pa ita naggapuanda, kurimaw. Ngem imay da nakigimong ditilawag. Praise God. Kararag mo, brother. Kararag mo, nga na iti mabayag nga tsempo. Hanton nga adayot pakigimonga mon. Asidagton. Napami pinasyar deta, amom DJ agpabaay batak. Nga agliko ka ti sakbay ti gasolinaan. Malabsam dete agar aramid ti chitchakorn. Ijay napintas nga pag-outreachan. Ngamti kararag tayo between Batak and Paway. Pag-pray natin yan. Okay? So thank God that through the pandemic, we have a lot of converts and now we are reaching out to them. Praise God for that. Okay? Tumakder tayo, amin. Let's all stand and let's sing our welcome song. Let's sing our welcome song. Okay? Akapela tayo latan, ha? Ta, jackpot mapagkadwa tabagigon. Naragsaka kita. Ready? Or welcome to the family, Mampelang. Welcome to the family. Welcome to the family. Ready, sing. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Sing now. May we learn to love each other more with each new day. May words of life be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow, love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Ibagaman ka dito kaabay mo, welcome my brother. Alaman mo, welcome my dear brother. Welcome my dear sister. Amen? I don't like you. Ibagam, I don't like you, but I love you in the Lord. Di ba? What a blessing. Kakabsat tayo ti apo kakabsat. Amen?
Naragsaka kita. Sing now. Naragsaka kita, nga dimar ay ka, intay panagdayam, ken ni Hesu Kristo, ti dawat kut apo, para burnaken ka, ken mariknam kumang, ti ayat ti amam, an ka at pangadwa, in ka kumablaaw, ipukaw mo't amen. Makipagkararang, ti sagot ti apong, ketal na't kararwang, ipeksa tay ngarun, agyaman kamapong, ipeksa tay ngarun, agyaman kamapong, ipeksa tay ngarun, agyaman kamapong. Amen. Praise the Lord. May the love of God continue to abide in our hearts. You may be seated. I would like CJ to come, ni Nanay Marlene in front, and Nicole Katkatan in front. Okay? Give them a microphone. We will ask them when they got saved. Kailan sila naligtas. Okay? Lika dito. Dito. Ayan. Lika, Nicole. Alright? Join us. Dibangir. Okay. Ibagayo no kaano nga inawat ni Apo Jesus kas mangisalakan ken manubot. Ana nga date, petsa. Nana. April 22, Pastor. 2000? 2022. Palakpakan natin. April 22, 2022. Iti na irehistro tinagan mo jay libro ti biyag ijay langit. What a blessing. Okay? Iso nga matay kayo, bagayo, handak ilulwalwang ko naman. Abong papanamon eh. Amen? Kung ko namin nukwat, nulwalo kat maisalakan na ka, kat dim kaya timaudi nga matayo na. Awon itong mangilwalo kingkan. Okay? CJ. Go ahead. Date of salvation. June 3, 2020. June 3, 2020. Tinangisir ti gospel kininana ni Sister Raquel. Praise God. Tinangisir ti gospel, ay una ni Tita Banji. Oh, so, in-confirm ni Sister Raquel. Tinangisir ti gospel king ka, ni mamang mo, ni Sister Raquel mo lang. Okay? Pray for him, pambihira nung nangyari sa'yo. Ag-flight ko may, di biyernes nagsublit Hawaii. Ngam na natuloy. Kano ka nga subli? This Friday mo lang. Okay. Pag-prayo ha. Amen. Manutaw mo. Oh, dapat adda pa ka igalutan tirik na dito ikakabsat. Amen. Awan maka-amen ha. Okay. Adda ba dito? Ikarkararag mo? Okay, next. Nicole. We will welcome Nicole. Go ahead. Kailan ka na-save? Good morning, Kakabsat. I got saved in June 28, 2018. Amen. June 28 from the address. From CBC J. San Nicolas, Kakabsat. San Nicolas. Ano te barangay yon? Barangay 16, Barangay San Marcos. San Marcos. Amen. Maraming salamat. Okay. Idi biyernes kakabsat kat impararam ko ti danom, inraram ko ida. Okay? In pabatok ko ida iti danom ti bautismo. Praise God. And Nicole expressed her desire yesterday. And she said, Pastor, how can I become a member of HBBC? So, we are now adopting her kasi matagal na siya na walang church. So, we are adopting Nicole Katkatan today to become officially one of our members here at the Hosanna Bible Baptist Church, Lawag City. Okay? To God be the glory. Alam nyo, kahit hindi pa siya member noon, talagang nagtatights na siya. Recently, alam nyo, sabi niya, pwede bang malaman ko yung Sundays na hindi ako nakapag-tights, babayaran ko lahat. Because I just received my allowance. I heard that. Oh, so, starting today, daka mo na available. Tita Banji, do we have available tithe card number for the three of them?
Meron ba tayo? What number? Bigay mo na rito at wag silang aalis na hindi magta-tights. Dali mo na rito. Anong number ni Nanay Marlene? Number ni... Anat number da? Itod mo number dan? Okay. So, Nana, 71 ka. Mano taon mo? Ay, okay. 65 ba? Your number 71. Mga lakapelat sobre surat mo 71. Your number 72. So, dakat Hawaii, ipatulod mo ta-tights mo dito. Your number 72. And your number 73. Palakpakan natin. Heavenly Father, thank you. Makita mi apo, ti panaggungunay ti imam, iti deto nga gimong. Tanuman pa'y, adda kami iti naindaklan nga syudad iti lawag. May raman ti bintar kan iti San Nicolas. Kat apo, agtrab-trabaho ka iti deto nga kagimungan. Because we are seeing how you are working in the hearts of people, tapnon iti kasta, kat i-channel mo idaapo, iti daytoy nga balay pagdaydayawan. Uno iti daytoy akagimungan. We pray for Nanay Marlene, para burang pa iti adu nga biyag, tapno makapagserbi mo't apo keng katirabaw ti daga. CJ, as he goes back to Hawaii, I pray that you will open the way that he could move to the Oahu Island. Kasi kung nakingkuha na po at the Jaytay Church. And wherever the church is, that's where the blessing is. So Lord, he must move to Oahu. Please open the door for him. We pray for Nicole, kat adudan ti San Nicolas, Brother Enan and family, Abiba family, ni Joanne, adudan apo ti San Nicolas, including Nicole. We hope to be able to extend also the HBBC apo dito San Nicolas. Hamman nga kaslakas tayo kapilya, but through their houses, they will open it as a Bible study center. Oh God, please, in Jesus' name we pray. All of God's people say? Amen. Okay, so today, I would like to present to you our 3 new members of HBBC Lawag, Nicole Katkatan, CJ Castillo, and Nanay Marlene Lagasca. And all of God's people say? Including those in the Zoom. Amen? Amen. God bless you. Oh, kailan din number yun? Okay, sige, you may be seated. Maraming salamat. Okay? Oh. Hindi kita, bisita tayo ti Aparin. Awan mo dito iti visitors slip tayo. But anyway, hintay man di Apari. Please show Apari. Okay. Sino tip? Damo nati umay makigimong. Itayag natin na. Urayan da kayo kakabsat. Amen. Urayan da kayo. Sino ti damo na ti umay makigimong kada kayo? Sino? Sino ti damo na? Sino? Okay. Ni sino ti damo na kakabsat? Sino tinagan na? Sino? Awan? Sino? Kada kayo ti damo na ti umay. Tayag na ima na. First time. Amen. Tumakder ka man, Brad? Tumakder kayo. Oh, yun. Amen. Alright. Tumakder. Palakpakan natin. We have 3 visitors. Upat, pati di ubing. Paunay kan kakabsat. Ni Ma'am Evelyn, 73 years old. Kakaasi nga magmag na mapanagbisbisita agaw awis. Ayat na laeng nga dumakkel ti trabaho ti Apo. What a blessing. So nga da kayo kakabsat, nagpipigsaan kayo, umay kay ton malang makisoul winning jeding ras. Ti meeting time dito ilawag, 1:30, nga pumanaw talugan. 1 o'clock kada kayo tuyan. Di 73 years old, mapan nagbalay-balay, mapan di tiyendaan, mapan di novo, mapan ijay tiyendaan, makitsenda. Mapan nagibunong trucks. Agawis. What a blessing. Oh, kadkaduan isuna digiti kuha. Kakaduan naman lang nga babakit. Kakabsat. Padaydayo iti Apo. Thank you and God bless you folks in Apari. You may now be seated. Okay? Sino kada kayo excited ti August 28? Ano bang meron sa August 28? Ano bang meron? It will be, hopefully, the dedication of our sanctuary in Bacara. Tatagapsat, kita nyo ti update. Okay? Let's watch the video for updates. Go ahead.
Go ahead. Dakay, dito ayan na, Ijay. Ijay, go ahead. Okay. Pastor June can just butt in anytime. Go ahead, Pastor June. Poste, Supreme Court. That design name. That's the top of the post in front. Ano nila? Oh, step, Jay Bangir. They step na. Day pa namin nga trusses. Mga dakunuhan. Oh, nakita yung kausat, nakita trusses. Dito step in the Bangir. Pastor sa residence. Madamati palitada, madamati hollow block. Madamati tiles kakabsat. Dito ta wall, ta sanctuary tayo. Na tiles sa amin, datuman. Alam pa, nagipantagal pa no next week, palubos ti Apo. Nakita tayo. Deta ti tiles ta baba. Ay nga to. O, deta ti katayag nan. The west part of the sanctuary, Magapurat tiles. Detat kusina tayo, kita yun. Detat Gustot Baptist, kusina. Alay pa may gayam, sliding window nan, adaw sliding window nan eh. Plano ni Mama deta. Anak kaya tinasip nga, nakalawlawag. Deta te hanging cabinet tayo. Kita yung kakabsat. Very special. Mabarnisan to no bigat, palubos ni Apo. Deta to office, kakabsat. Magkita yun. Offices gayam. At ang tawanan kakabsat na ipan di awning window. Deta na eh. Entrance to the male restroom. Deta kakabsat. Te kasiliat babae deta, ready nga mabuusan, may pan kita tiles na, santo may pan kita bowl. Restroom ti men, ay ladies sa dito, men. Men dito, men, bangir na. Agigitan. Parang nga, dama sa pulan nga, another 6 nga may magipag-tiles. So next week. Tapos teman ti focus mo. Ano daw? Sanctuary. Nakikita yun kakabsat, di kita poste nga inisponsoran nyo. J-beam na, ikanda, iti white, dito yung alawas. Di jete pangrugyan dete, beam gaya man. Matailsan amin ti Puraw. Deta ti kalawa na kakabsat, hamo makita ta tao jay sangaw. Aglano ng sisit.
Kay galistang ilaw kakabsat. Kita yun ito. Extension data. Prophet's chamber. That's the prophet's chamber. Dito ito yung CR in the prophet's chamber. Second floor. Prophet's chamber, stairway to heaven. Granite to amin, di kita kakabsat by the grace of God. Ay, deta gayam para third floor, gayam deta na para third floor. Mabuhusan to no bigat. Para third floor deta. Oh, di kita kuha tayo kakabsat, grill para inta daya. Di kita molding para ta sanctuary. Deta kakabsat ta poste. Babalimot ag posing dita nga ag PFB. Selfie. Ne, kita nyong kakabsat. Picture pa hila deta, o ampe aktual na. Hampay na tilesan, hampay na pintaan. Deta na, makita yun. Wow. Adupa iti finishing touches na dasango. Matailsan pa deta kakabsat. Kasla small ball. Amen. Thank you, Pastor Pubi. Sumarunong kakabsat. Thank you, Pastor June. Pictures of the ongoing pastoral house construction in Claveria. Sige lang, random lata. Go ahead, Pastor June. Okay, kakabsat. Dito di pastoral house tayo, Jay Claveria, kakabsat. 2-story building, 4 bedrooms. 2 bedrooms na baba, 2 bedrooms Jay nga to. Pagdami, da Pastor Proby, Jay may isa. Pastagusami ka ni Mama, Jay may isa. Of course, air condition. Agapuradan kakabsat. Okay? O, poste. Una na ni Pastor Dennis, aghalo black kami ipinda kano kunak. That's not the process. Awan na deta. Ano gusto nga process deta? Kasabol posting nga umuna beam sa aghalo black. Amen. To God be the glory for His provision or a pandemic. What a great blessing. Nakapimpintas to deta kakabsat ne. Di kapilya abay na pastoral house. Di poste na deta kaslanto mula ta sangot ta kapilya. Ne napatak dami na poste na gaya man. Praise the Lord. Naka-tune in ba di taga-Claverian? Are they on board? Or madamapelat Sunday school? Ah? Wala pa? Okay. Next, Bishop's Residence. Siguro sabi nyo, sino ang bishop dito? Ito, sa harapan nyo. Amen ba? Okay. Also means pastor. Bishop means pastor. That will Bishop be is a- SBBC Bishop's Residence. Yeah, go ahead. Talo pa the project man ang dati agigidan kakabsat.
Nabuhusan namin na postenan. One day nga nabako, one day nga nabuhusan. Bali, dito kumagat talong alawas ka work, kung makabula na work, it's only done in 2 days. With 30 people involved. Unayang kakabsat, what was supposed to be done in 2 weeks was only accomplished in 2 days. Amen ba? Okay. Memorial Park. Memorial Park. Wow! Woo! Nakapimpinta sa pagmartyahan kan pagjagingan ng tasango na kakabsat. Sango aging katlikod, masemento aminan, mapalin mapalagjagingan. Nay, deta kakabsat. Nakapimpintas na design na kakabsat na alamit teknik nan. Hana mamin, duwa nga sementuan, maminsan lang, saka ipakpapakpaklat na DJ design. CR, that's the restroom. Close up mo, close up mo. Oo. Na-designan pa yung amin na side na kita nyo na Ako alangamat nga hanggang maliwliwa nga mabanta CR. Uray tala sango na, maliwliwakan. Sa kapelag, liwliwa taonag. Yan tanagaburan. Semento kita nga lawas, tap no nalawat, pag fellowship antay ton maminsan na sabat daw. Nakapimpintas na alasangot balay. Pauna yan, neng. Kasta ti kapaspas panunot kalatay ko na ni Pastor Proby. Naka-antay ko namon. Antay no, ag-drive ka kuma? Autopilot. Halang. Cruise control. Naka-cruise control di panunot, ngayit kita di apo kakabsat, isong paspas. Nag-asam neta, amin na side na mabali na pagpusingan. Uri picture ka di restroom na pintas. Sagana yun, kita camera yun. Ito minsan na Sabado. At dapat siguro mga 10-15 meters nga na semento iso nga ituloy danto no bigat. Aging gajalig. Mabali na pagkikinamatan. Amen. Thank you so much, Pastor Jun. You know what? Nakaimbag ti ama tayo, di langit. Nga nangi-provide ka digito'y kakabsat nga pagimbagan tayo amin. Kan kastamat iti panakaamatay iti pamati. Awang pakasarakam. Amen. Ti panangikalikagom na kakabsat. Hala nga iti pamati tayo. No dikat deti pagtabunan tayo. So nga praise the Lord. To God be the glory for all of these things that God has done. But thank you to all of us for your partnership, your love, your support. Tauray aggigiddan dagiti proyekto tayo kakabsat at datay latang ang mga atibay dagiti adipon ti apo iti karkararag yung lang kadagiti financial commitments tayo dakkel man ken basit ngem digitoy kakabsat, they are not in vain because no pinagtitipon it make things possible for the glory of God. Amen. Dayaw iti apo, dayaw iti HBBC ket testimonyo ti parabor kadatay amin nga sangapada. Amen ba? Naragsak kayo mo lang, amen?
Okay. Tata, Dingras. malaksid kadigitoy nga proyekto nga mararamid iti trabaho iti apo ti HBBC nakaskas daaw kakabsat gaputa maararamid tayo pa'y iti ag church planting. Ket iti Domingo ti Rabii after iti service kuna ni Pastor John baka adayo tay di kagayan. Apekit ding hantay yung reach out di giti asideg nga ili. Di ngamin. Kat adadamot members tayon. Iso nga inararamid ko, inalak iti demographic dita San Nicolas, inalak iti demographic dita Bintar, Sarat, Dingras, Paway, pinaala amin ni Pastor John kakabsa. Tapnon ti kasta, makita tayo, kat ikararag tayo, ti panangidalan ti apo kada tayo. Kat as a result of that prayer and meeting by the grace of God, hangko ibaga kada kayo kakabsat, nga ikararag tayo ti nga mangrugi tay Dingras, tanang rugi tayon itay lawas. Nang rugin kakabsat. Kabigatan na matlaeng, listen, kabigatan na matlaeng kakabsat, Lunes, napan kamin ijay Dingras. Wow! Paunay kang kakabsat. Napang kami di Dingras, napami-meet, awan damot kakabsat, jaga mo no, nasurutan na di dalan ng, but here they are, I think, ayan na, paparating. Okay? Yeah. Napangkam jay Dingras kakabsat, ijay barangay Baksil. Okay? Tapno i-meet, praise the Lord, Ma'am Liberty, at nahanap mo rin itong ating church. Oo. Amen. Halika rito, kapatid. Halika kayo. Sangsangput da kakabsat, sinarak da. Buti nahanap nila itong ating church. Halika rito sa harap. Diretso ka na rito. Okay? Madama nga iyan announce ko, deti trabaho ti apo ti Dingras. Halika. Halika. Dito sa harap, sister. Halika. Oo. Ayan. Si Ma'am Liberty Manzanillo, taga Sambales siya. Di ba, kapatid? Sambales kayo pinanganak. Dito. Okay? Nakausap ko na si Pastor Jandy, galing siya sa Blue Ridge Bible Baptist Church. Cubao ba yung address doon? Cubao, Quezon City. At sabi ko, Pastor, nandito na sila Ma'am Liberty. Amuyo ti ikwento ko na lang. Okay? Nung dumating sila, kailan kayo dumating dito sa Ilocos? June 10. Dahil ito mula pagkabata, na save at strong Baptist, talagang soul winner yan. Kuna na nga kasta, Lord, i-lead mo ako sa tamang church. Yun ang prayer niya. Minessage niya itong church natin, nag-search sa Facebook, nag-pop up ang Hosanna Bible Baptist Church, Lawag. Ken may sapay nga church kakabsat. Minessage niya itong Lawag, minessage niya pa yung isang church dito sa Lawag. At ang prayer niya, Lord, ang unang mag-respond, yun na Lord. Alam nyo, nag-respond si Conrad. Sabi niya, Ma'am, nag-respond siya sa'yo, di ba? Sinabi ko na sa pastor namin. At nag-message ako kaagad. Kaya, mga kapatid, atin na siya. Welcome, Ma'am Liberty. Si Ma'am Liberty ay retired. Ano ba yung office mo dati? Please tell us something about your background sa PNP. I am a retired police lieutenant at the Chief Admin, Chief Intel and Invest of the Eastern Police District, PNP ES, Internal Affairs Service. And kami kumakastigo sa mga police na nagkakakaso. Praise the Lord. Ang husband niya, si Mr. Anong pangalan? Sunny po. Sunny Manzanillo is originally from Baksil, Dingras. Now, gusto niyang mag-retire sa Sambales. Pero ang sabi ng husband niya, hindi. Sa Dingras tayo. May plano ang Diyos. So we went to visit them last Monday. From their house, napangkam di munisipyo, napangkam Ijayanta MPDC, gugulat siya, ang bilis ang mga pangyayari, mga kapatid. Tapos pumunta kami, Ijay Paglakwan, the brother Jonel Abiva, the electrical supply. At nandun na ang ating
mission house, nagawa na. Nagawa na mga kapatid. Maraming salamat. Thank you. Oh. Nagawa na yung ating mission house. Okay? Please usher them sa kanilang upuan. Please show the pictures now. Dingras. Okay? Deta kakabsat, iti Josepa, tama ba? Josepa Llanes Escoda Hall. Okay, talikod na Punsion Hall. Punsion, pagpupunsyonan. DJT Locanot Function Hall, alam nyo ba yon? Punsion Hall, pagpupunsyonan, pagpapanganan. Okay? Deta mo ti munisipyo. Sinarek may kakabsat. Oh, sinarek may ti munisipyo. Okay? Now, you go to the Bible Study Center. Bible Study Center is located at Barangay Albano. Tama? Barangay Albano. Deta pelang ideong pailinong na. That's Junel Aviva. Deta in-dedicate ko nga business 2 or 3 months ago. Kakabsat. Kat tuapay nga dito itinangilidan ti apo ni Junel kini Rogelio. Rogelio is a teacher, full-time teacher, Ijay Marcos. Iso nga deti nga dalan, agpamarkos deta nga highway. Ng poblasyon pelang. Okay? So, idinakita ni Pastor Junen, inikanti apo sigot isuna iti sirma tampak. Agaramid tayo. Tinawa kami di makimbagi. Pimbayag, 1,000 a month di upa tayo. Okay ba yon? Baka nga meron sa inyo gusto mag-sponsor. Kayang-kaya. 1,000 a month. Nagkalida sigo din. Go ahead. Detan. Okay, datito Dante. Siyakmot detan kakabsat. Nang ikararag ti merienda ng empanada. Sinayrak, digiti talo. Mapay kakabsat. Isudat na kay gapuanan na nga. Da ikararag tayo nga lote nga gatange. Tata Andring. Katnaga na di Jemesan. Nalipat ako. Okay, basta deta. Okay. Go ahead. Yan. Next, until the finish. Na sementon. Kanlandok, tapno na lagdag. Deta ang kakabsat. Okay? Pangaldaw. Adobo nga baboy. Okay? Thank you, digiti nag-sponsor. Deta ang kakabsat. Na sementon, adalinong nan. Can accommodate at least 50 to 70 people. Mangikabil tayo nukwa. Nakita mo na ba? Ma'am Libertine, di ba? Di ba napuntahan? Di ba? Ayan, meron na. Napakabilis, di ba? Talaga, yan ang HBBC, paspas duras. To God be the glory. Yan, look, meron na tayong tarpaulin. The streamer tayong kakabsat. Hosanna Bible Baptist Church, Dingras Outreach, Dingras Marcos Road, Barangay Albano, Poblacion, Dingras Ilocos Norte, in front of J.A. Aviva Electrical Supply. For inquiries, please contact number ni Jonel, number ko, Jason Maronok. Amen? At yung mga links, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Friendster, daamin di kakabsat. Okay? What a blessing. So dahil dyan, tunumalem kakabsat, 1:30, we will be traveling to Dingras. Sino tumay? Tayong naimanan. Pambira. Itugot tayo, digitilugan tayo kakabsat. Okay? Siguro mga 70 hanggang 80 katao ang pupunta mamayang hapon sa Dingras. Suyuden tayo ti barangay Ruut. At Ruut, iti nga barangay. Karuutan kakabsat. Barangay Albano, Barangay Madamba, Madamba di sentro. Pakita man dyan ta Jollibee. That's Barangay Madamba. Kukwa dati tumani, deta nga barangay. Madamba kakabsat. Imbagpay ti Dingras ta da Jollibee na kakabsat, baka raawan. Sarat, di ba? Ibang klase. You know why? Because Dingras is a melting pot. It caters to Marcos, Tolsona, Banna, Nueva Era. If you move left, Pidig, Karasi, agpakastoy kasarat, asidig katalawagan. Iso nga inkabil that Jollibee, and I believe when they research, DJ kung kunada no ano pangawag mo dyan, Gibraltar Research, no, start kat business, day feasibility study, nakita da kakabsat, nga iti Dingras, kat pagtitipunan, agdudupudupton iti tao. You see that? Iso nga kakabsat, sabayan tayo, deta nga pa nagprogreso ti Dingras.
kat ikararag yun. Tani, agdamang sagutan kakabsat, Asuncion family will now shoulder 1,000 a month rent. What a blessing. Pauna yung kakabsat. To God be the glory. Oh, amom no sinagot po deta, ha? At dapartem ka dito nga trabaho ti Apo, nakaskas daaw. Okay? Praise God. Oh. So, ipakita mo DJ Lote kakabsat. Alagat hampay final dito, ngam kayat ko nga makita yung kakabsat because look at that. Alright? Deta da kanal na kakabsat, kasla walkway tayo kumadeta. Deta, sumrek deta kakabsat, ngam magaburan deta, hinawarag ti 2.5, inopen that for 3.5, inoper ko 2.5, 2,800 square meters. Kagudwa di kampusan to. Pakitam di ikot. Kaslawak ko lang deta kakabsat, ngam detat katidog na, inam nga sinilong, nga sagti 300 square meter. Ginggadjay, hamo makita di likod. 3,000 square meter. May imagine nyo 3,000 square meter? Kasla deto yung daraop na kakabsat amin deta nalawlawa pa ngam deta daraop na. Deto yung isango tayo. Ngam kumagpadidob sila ngam tiganas na digijay titulok very clean title. Handa na i-renew ngamin jay title. Isumapanda pelang ijay registry of deeds but 95% kakabsat nga gatangan tayo di jayan. Kastat kapaspas na kakabsat. Dagita abay na, tilang pagpatakan na deta kakabsat, 800 per square meter. Sponsoran nyo tamay sa 2 square meter. Numalok kayo yaw. 800 per square meter, 2,800 square meter, 830 lang di pagpatakan natin may isang square meter. Kasla, kumate walkway hanap, dete, right of way. Kasla right of way tayo lang deta, dakanal na 7 meters, kandeta daraop na, ngam likodan 22 meters by 120 meters. Tikatidog. 22 meters tikalawan na by 120 meters tikatidog. Pero dito kasla right of way, dito isango nga pasit na. Awang gumatang apay, sino matimay ta gumatang deta dapidipid na ne. Katuwing kagbalay jelikod, 300 na kayat mo. Kung natay balakay, awa na rigat aglakaw itid maun kung na natay lakay. Iso nga kinayat dan. Ngam abay na kakabsat, 2,800 per square meter. Nakita yun gidyat na? Temis 4. Di ka pelang alaan kakabsat. Awan tot magatang maun. Only 70 meters from Municipal Hall. Makita yung tutun numalam. Thank you. Thank you, Pastor June. Okay, sublim deta picture. Sublim da picture. Manipod, deta kanal, agpa-left ka, deta tambak, isot open na deta. So entrance na, that's about 6 to 7 meters. Aging gajay saba. Deta saba, makita yo? Dito muna nga saba. Deta ne. Okay? Dito muna nga saba, dyan talikod na. Hana, agpalikod kan. Deta saba ita. Aging gajay tambak. Okay? Then manipod, deta tambak, aging gadjayan, dyan lakay. Dyan kas dyan na pa, dyan tambak. Dyan labsam pa, dyan talakay. Agparate ka, di sabsabangan na lingdan ka dito sa batisango, isot patinggana deta. So, mapicture yo, DJ shape na. Kaslatay kuwa kakabsat. Dakkel nga kuwa, pagtagbat. Deti sango na kaliso, di aputan na. Tapos DJ pagtagbat na, iso DJ likudan. Ma-imagine nyo, ti pagtagbat tito lang. Kaslakas jay ti shape na kakabsat. Okay? So nga nagadakdakkel kat ikararag intayton malam ijak takder tayo kat i-claim tayo. Nothing is impossible with God. Amen! Ni Trixia, kinasar ko idaki ni Glenn, I think 2 years ago, kat inanak mi pa isudat kasar, Trixia is from Dingras. Her brother is Mr. Apostol, dati nga reporter ti Bombo Radio.
Sangguniang Bayan member iti Dingras. Kung come to bisitahan, idato numalem, palubos iti Apo. So, we have a lot of opportunities, mga kapatid. Amen? All right. So, we'll see you this afternoon, okay? Next, Apo, dito yung manan kakabsat, nakasaysaya at man dito. Kita nyo dito sumaron no. Sarat. Okay? By the way, before we go there, this is Sunday morning. I am now officially appointing, last Friday in-appoint ko, but I am now officially appointing for the information of all HBBC folks, Brother Jonel Abiva as our key person and coordinator in Dingras, Ilocos Norte. Okay? Siya na ang aking coordinator sa Dingras. So he will coordinate the folks, the new believers, arrange them, and I am going to minister to them. Okay? Tatagakabsat. Several times kam nga nagpadingras itang alawas, nalabsam mi deti sarat. Naglikaw-likaw kam kini Pastor Jun dita sentro kakabsat. Nadadagsanan kat kunana, anak ko nagpintas ti sarat kunana. Tawagam ni Ryan. Takumita iti marentaan nga balay diti sarat. Tinawagak ni Brother Ryan, ang kunakontak ngam kuna ni Sister Jen ibagak to. Nagrespond, Pastor, kumita ak. Idikalman kakabsat na pangkam dita sarat. We are now expecting to be able to minister initially 8 families. 8 families kakabsat. At dada na pamikinitan nga pamilya idikalman. 8 a pamilya Sarat, Ilocos Norte. Amuyo dito Sarat ti proper, agaramid danton ti bridge nga mapan di Santa Rosa. Amuyo dito bypass dita yanta buyon, kumamang ijay sentro Sarat, di sakjay sumrek ti Saratan. Kumamang sadyayang kakabsat. Addad tatay nayon nan, dito yanta Bintar Road, Lawag, Bintar, addad tan kakabsat, kumamang. Isong ano intay to, agaw treats ang Sarat, malpas dito Diversion Road, manulang ang minutos ang kakabsat, adda kat Saratan. Manulang ang minutos, adda ka man Dingrasan. Nakamaymayan. Amazing. Hindi kalman kakabsat, kunami, awan lati, agpaupat ti balay dito eh. Apo, dadana pamikinit kita, but you know, listen, the Lord led us to a property. No itid ti apo kakabsat deto eh. Nakapimpintas ta, deto ipakitam. Dito property ito, it's 1,200 plus square meter. Deta kakabsat. Manipod ti highway aging ganad jayan ta diki. No malablabsan nyo dito, no agapukat lawag, sakbay deta NFC. NFC di jay, Brother Ryan? Abay tay basketball court. Anapit ti mesa, jeng aminan? Inek. Deta kakabsat. Along the highway. Okay, nakalawlawa. TV, mano dinabilang mga frontage nan? 21 by 51. Dito yung kakabsat, dating restaurant. Kat nakaramrambak iti tapag giinuman. Dito yung kakabsat. Ngam do ito, ti apo, dito yung kadatayo, by the grace of God. We will convert that into a church, temporary church building. Meron na tayo kagad. Ayan nakamaymayat kakabsat. Kahit inopen da iti 3.5 million. Taw-tawaran ni Pastor June iti 2.5. I-claim tayo nga itiddan kakabsat. Gatangan tayo nga dimayin sa saan. Yan at kwarta tayo, Pastor. The Lord will provide. The Lord. Dahil at pambati. Hanakaraman talugan kakabsat. Handa ito deta. Lugan, DJ, aglaklakot ikan yan tasango. DJ, aglaklakot ikan, nagasawa, nakasingsingput, tagasolsonan. Sinerak, ida-idikalman, okay, kat imawat dan iti apo. Ayan imawat dan iti apo, agasawa, kabsat. Andres de Abelledo da. Roberto Conjema, taga-jay solsona, abay jay Faith Baptist Church ti Balayda. Ngam dito dang aglaklakot ikan. You see? Praise the Lord. Nakalinlinong kakabsat, mabalintay tupay iti agcamping dita no mabalbalin. Nakamaymayat. Really. At the CR na jelikod, at the kitchen na ijelikod, nagdakkel kakabsat ng opportunity. All of God's people say? Amen. So today, I am also appointing Brother Ryan Duldulao
as my coordinator in Sarat, Ilocos Norte. Oh. Ket napaspas da nga naggunay nga agasawa kakabsat kunada pastor adawalo nga pamilya nga mapantay ministeranan. What a blessing. So baka in the coming Sundays magugulat kayo may mga pamilyang darating dito taga-Sarat yang mga yan. Palubos iti Apo. Amen ba? Okay? So ti prospect next Sunday tayo met nga mapan ag-reach out ijay Sarat. So marno nga Domingo. At danto lat tamapan di dingras manen ngem the main group will go to Sarat for soul winning. Okay? To God be the glory. Anat oras na mo pag-orasan namin dito yan. All right. So 10:05. Okay? 10:10. Maraming 1:30, dapat adakay dito yan. We will roll up at 1:30. Adakay ganawang kayo. Panawan da kay latan. Itukot yung basit, kita lugan nyo. Amen. Thank you, Pastor John. Nya ka takiktot ko no naggapon na dayjay nga. Yeah, amen. Okay. All right. Maudi ka kabsat nga kayat ko nga ipakita kada kayo tapno ma-encourage kayo. May isa nga video dagiti soul winning activities dagiti kakabsat tayo from different churches of HBBC from Monday till last night. Okay? Go ahead, AV. Idi Lunes de da kakabsat. Idi Lunes. Praise the Lord. Nag-accept ti mayor tayo ti Bagara. Nakipagkarara kay mawat ti Apo. Kung na di sekretary na, Pastor, our mayor cried when you preached. That birthday na into nubigat. He wants you to be there. Kung napanak, hindi ka bakti. What a blessing. Title the message ko, 4 things to remember as a public servant. What a blessing. Oh, digito'y Vice Mayor kung sanggunyang bayan. Yan sila. Amen. Oh. Di Jenny Mayor, oh. Ermi, kakabsat. Na-touch. E Jane share ko ni Pastor John tinangitod kanyak di Jane outline. Wisdom. Wisdom kakabsat. May sakti wisdom ni Pastor John. Yan, tuloy tayo. Buya.
Amen. Praise God. Na isang sangayan amin di kabsat makapabless amin di nga nakita tayo kabsat ngem isang sangayan Jay pa naka-courage taken ni Ma'am Evelyn kabsat. Amen. Young people kabsat. Amen. Di tayo ma-encourage kariyay. Manot tawin na di dyan kabsat ngem kaya na palat mapanagbisita agisurot ubing. Amen. So nga datang young people. Palubos te ka di nga itibiyag te ket paramat. Amen. Narod kabsat dawati ka tumakderte amin te kumanta ti may sa kanta Jesus use me. Amen. Let Jesus Amen. As we prepare our hearts, kaditi tithes and offering tayo kabsat. Amen. Ready now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my witness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you and the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. That's right, amen. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Second verse. Is the lily of the valley, the bright and morning stars. Is the fairest of 10,000 to my soul. Is the beautiful rose of Sharon, is all the world to me. But best of all is my coming King. Amen. Praise God. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I spread the gospel to the fallen here. Amen, that's right. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes, yes, Lord. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great. Amen. Ulitin tayo third verse, kabsat. Ulitin third verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I spread the gospel to the fallen here. Yes, amen. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes, yes, Lord, amen. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Let's pray. Father God, yama milauna nga po dede agundaway manen. Pakita yo manan na po ti pinag-work yo ti Pastor mi, Lord God. Adong a project, Lord God, kat no doma ma-overwhelm kami, Lord. Ngam babaan ti karkariyo, Lord God. Nga, no ikaya, ikararag yo, i-claim yo kunayo apo. Ansera ka po. Kunayo apo. Kat Lord, adda ka maapo itata, nga umayag kararag, Lord God. Nga aramatan na ngam kadi apo. A channel blessing, Lord God. Kadigiti ado nga project, Lord God.
Ti makita mi Lord God ket hanga DJ patakder pagatang ngam ti kararua nga may isang ratto ka DJ nga chapel Lord God. Ketala po bendisyonan niyo apo digiti na dutukan Lord God nga mangkita iti dingras ni Brother Junel kasapay ni Brother Ryan ti Sarat. Bendisyonan niyo kasapay aming nga ministry ti church mi Lord God. Ketala po adda kami tatat dito nga mangted kadigiti tithes mi Lord God. Bendisyonan na ham kadi kasabad iti you for me ta Lord God. Tultuloy yung bendisyonan ti pastor mo iti message kanyot heavenly wisdom Lord God. Kad nakamot apo ti receptive heart. All of these in Jesus name, amen. Thank you, Brother Enan. You may be seated. Adapay bisita tayo dito lawag kakabsat kayat kung acknowledge ni Onyx. Tumakder ka man Onyx. Kung dating ubing kakabsat kat ubing ng kaslalakay di panunot na. Amen. Mag-hello ka nga sa lahat. Okay naman kakabsat. Mag-uni ka man pa. Sampay. Good morning po. Di ba? Bira kakabsat. Siguro na ipabit-bit mo ti isang basket nga balot. Malako na amin kakabsat. Tilaing nang aglago siguro. Pero bibo. We also have Kasinsin the Kirk. Kasinsin the Kirk, anak ni Kezia na kapatid ni Ma'am Kay. Okay? From Santiago. We have Mary Grace Camacho. Tumakder ka man, sister. Amen! At dakad J ko ay di aya. J Sambuanga. Andong kanon? Amen. Awang gayam na isen nga picture dito. Nagsolwinak J Sambuanga. Dapat nandyan pala. Okay? But praise God, I think mga 20 ti tao ijay kakabsat nga dimngeg ti ebanghelyo. I shared to them the gospel. Wala akong walang naisend na picture doon. Okay? And amuyo kakabsat, you pray for Brother Ryan. Kasi dikad iti apicios nga agtabtrabaho. Agkaroon dati meeting kadigiti amin nga chief nga chef iti Pilipinas. And they have chosen him to go to London for a training of 6 months. Kat no ipalubos ti Apo, isuntun kakabsat, ano ti kumnukwan? Head, kadigiti amin, kabsat nga school iti Apicius, iti intero nga Pilipinas. Manot ti eskwela ti Apicius ti Pilipinas? 7. These are big schools, kakabsat. Big schools all throughout the country. So you pray for him, kat dimawat iti blessing kini Pastor June, kat sapay tati Apo, i-guide na isuna kakabsat. Pero may pa timing na, tatagat may appoint nga coordinator ti Saral. So pray that God will always keep him humble and that God will sustain his strength and his family. Growing ti pamilya na kakabsat, dumakkel di kiti ubing da. Amen? Okay. We'll have the special number from the orchestra of HBBC Bacarang, and then we will have our main choir.
Our choir will sing before I will deliver my speech this Friday before the almost 3,000 candidates for graduation of the Mariano Marcos State University. July 15. Please pray for us. And this is an open invitation. Mabalin yung tut umay. Ngem dakamlat ag merienda. Tadakamilat na ireserbaan kakabsat. Okay? So pray for me that God will give me the right message to share to the graduates this coming Friday. Thank you, choir. Thank you, orchestra, for all of your efforts. I know it takes a lot of sacrifice. Baka kala nyo napakadali yun. That's only 3-5 minutes of presentation. But you know, you have no idea of their rigorous practice, recording ng kanilang mga boses para isubmit. At you know, ang ginagawa niyan, isa-isa nire-record ang boses para pinakikinggan. Mali, mali yan. I-record mo uli. Mali, mali. Until finally they have their final rehearsal and then they will finally deliver to us their piece. Praise the Lord. Okay, gulat pa ako sa iyo. Amen. Yeah. Ha? Anan? Itong aking sakristan, mga kapatid. Ano ang nagagawa ng pananampalataya? What faith does is the title of our message this morning. And the part 2 of this is, how can we increase our faith? I am going to share with you kasanuyo nga mapadakkel ti pamatiyo. Kasanuyo nga ma-develop ken ma-increase iti pamatiyo. Heavenly Father, please give me wisdom, utterance, and speak to us in a very personal way. I know that you have given this message gaputa ammom ti kasapulan digiti anak mo. I pray that, Lord, you will bless us. Digiti internet, tinglem apo, tapno nasayaa, ti panakaidanon na, kadigiti amin ngagbuy-buya ken dumdumngeg. Iti daytoy nga mensahe apo. Kuam ti gloria ken dayaw, in Jesus' name. Amen. Nariknak ti kararag ni Brother Enan Itay. Apo, kunana, daytoy kaado ken panaggigidan, digiti adu nga proyekto. Da kayo nga miyembro, kas kaila ma-overwhelm. Di yun sapay matandaanan ng ti kaadot commitments yun. Hala. At the commitment yun Memorial Park, nag-commitment kay Pasuki, nag-commitment kay Calaveria, nag-commitment kay Bacara. Bacara, 3, 4, 5, nag-commitment ti elevator, naka-adon. Di yun sapay matandaanan ng kakabsat. Ngamhang kay madanagan, nakalista. Nakalista. Ket no masakayat yung nga maamuan, ingkay lang kadigiti sekretary tayo, maibagada kada kayo no manot in commitment yo. Gusto di ko na ma-overwhelm kami. Ngemti ayan na nga pagsayaatan ko na, Lord, tulungan na kami. Amuyot kasapulan tayo ita kakabsat, saan nga adu nga kwarta. Di kasapulan tayo, adu apamati. We are not just raising funds. We are raising our faith. Because God is a God of impossible things. What is faith? Faith is complete trust, panagtalek, or confidence, panagpiyar in someone or something. You know, there are 3 kinds of faith. Number 1 is demonic faith. Pamati ti demonyo. Dagayang pamati mo ti demonyo, pastor. Ay, adda. Baka detat pamating addaking kaita. Demonic faith. Masarakan tayo James chapter 2. James chapter 2, verse number 19. The Bible says in James 2:19, Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devil also believe and tremble. Ti Diablo mamati mo't nga may sa ti Diyos. Mamati ti Diablo kadeti Biblia. Ngem saan na nga aklunan ken surutan iti biag na. That is demonic faith. It's just knowledge. Yeah, I know. I know there's one God.
I believe that. I know the Bible is the Word of God. I believe that. But faith is trusting. Faith is obeying. Do you have that faith? Demonic faith. Number 2, dead faith. The Bible says, faith without work is dead. No pudno nga namati ka, masapol nga adabunga, manifestation. Kaslata kayo, no si bibiyag, agbunga. Jay kayo timangga, saan nga jay mangga, nga bunga, timang tibiyag ijay kayo. Si bibiyag jay kayo, iso nga agbunga. No pudno kat si bibiyag tapambatim, ada evidence, result, manifestation, outward manifestation of the living faith inside you. Works cannot save. It is faith that works that can save us. So ada di kita'y dead faith. Namati akmet, ngem awang makitam nga resulta. Awan change life. Hamo makita nga ag-obey ti sa utiapo. Bakahan na si bibiyag di pamati na. But the third faith is a dynamic faith. Dynamic is from the word dunamis, which you get the word dynamite, which means powerful, nabileg. This is the faith that makes the difference. No, daking ka dayti nga pamati, sigurado nga agbalbaliw ka. No, daking ka dayti nga pamati, sigurado nga dakkel ti maaramidan ni Apo Diyos ken ka. So what do you have today? Demonic faith? Mere knowledge. Yeah, I know. I know God. I know the Bible. I know the church. Ngem awan met tibiyag mo. Do you have a dead faith? I believe, but there is no manifestation. Or do you have dynamic faith nga makita nga di pamatim, it follows nga da panag-obey. Panagtalik mo, at the result, di biyag mo, di pamatim. Dynamic faith is called the biblical faith. Mga kapatid, ito ang dapat nating paandarin sa ating buhay. Hindi damdamin o feeling, hindi takot ka ba o pangamba o kaya naman ay fear. It should be faith, not feelings, not fear. We all have feelings. We all have fears. Pero dapat pananampalataya ang paandarin natin. If you walk in faith, no ti pamati ti paandaram ket pagaryem ti biag mo, you will experience its power in your life. We are now experiencing it in the church. Da kayo makikita lang agbuy-buya kayo. Ngam kada tayo kakabsat nga talaga nga makipagpamati. Kuna na di Biblia, whose faith follow? Sino di surutem ti pamati na? Dagiti adipon ti Apo. No, dagiti papastoryo kunada kakabsat, mangrugi tay dingras, pamati day jay. Kat kunayo, amen, pastor, we are with you. Kat makita tayo kakabsat. We are experiencing the result and power of that faith. On the other hand, if you walk in fear, you will experience its paralyzing effect in your life. The bottom line of the message today is this. Tuno agawid tayo, kunate ko Lord, increase my faith. Katno ko namin tumanan, kakabsat, adut project tayo nga mag-commitment tayo, tagatangan tayong jelotet, dingras, anat ibagam. Lord, increase my faith. Haan man nga kas kadakkel ti pamatik, jay pamati ni pastor, ngem no anyat partek kaday jay nga trabaho, itdem kanyak day nga pamati, tapno may patungpal ko day jay partek, iti day nga naindaklan nga trabaho. Increase my faith. Hangkay nga negative, hangkay nga dandanag, hangkay nga agreklamo, agre-criticize, tadigitoy kakabsat, addang nga pamati. Luke 17:5, kuna digiti disipulo ni Apo Jesus, Luke 17:5, ta makita da kakabsat ti kinakapoy da. Makita da kakabsat kat kunada, and the apostle said unto the Lord, unto him and said, Lord, let's read. Lord, ibaga tayo man deta kakabsat. Ibaga tayo man, everyone personalized, Lord, increase my faith. Everybody say it. Lord, increase my faith. Apay nga pampanunutan nga awang kwartak, nagbaknang ti Diyos. Apay bagam nga hangko kaya, apay di na ka ikanti Apo ti kakayanan. Apay ko na mga awan tao, apay ti tao, ti Diyos ti namarso ti amin. Ti dapat ikararabo ko na Apo padakkelem iti pamati.
Kung merong bagay na dapat marami tayo at nadadagdagan tayo, hindi lang dapat pera. Apo, paadwom ti kwartak. Hindi lang dapat ipon, paadwom iti savings ko. Hindi lang dapat negosyo, apo, kaadwom pa iti pagsapulat. Hindi lang dapat sweldo, apo, dakdakkel ko matsweldo. Hindi lang dapat kaibigan, adu kumapay gagayem ko. Ti dapat dawatem, apo, dakdakkel pay kuma iti pamati. Lord, increase my faith. Faith makes the difference. Today, ting bigat, I would like to inspire and challenge you with one of the most inspiring personalities in the Old Testament. One of my favorites, his name is Caleb. Sino ka da kayo ti makamamukin ni Caleb iti Bible? Raise your hand. Caleb. One of my favorite, most inspiring personalities in the Old Testament. Turn your Bibles with me now to Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. Ken 13. Kat makita tayo kakabsat ditoy, iti pamati ni Caleb. Give you a short background. With almost 2 million Israelites with him, Joshua, the new leader, and Moses, at dadan kakabsat, about to reach the promised land, nagapud at Ehipto. They walked through the wilderness. God parted the Red Sea, nagbisngay. Nagdada ti disyerto. At dadan iti wangawangan nga sumrek di kunatiapo in kayo and possess the land. That's your property. Nagibaon ni Moses ti 12 spies. 12 arikado, 12 spies. 12 nga ispya. Iti agsublida, dagiti sangapulo. Awit-awit da, dagiti sampling, dagiti grapes, kada oranges. Nagdadakkel, nagsalunat kakabsat nga prutas. Grapes nga kasla orange kadadakkel na. Orange nga kala sanjat kadadakkel na. And it's just overwhelming for them. Kunada, oh, we have the fruits of the land. But there are grapes. Yeah. Grabe. It's all flowing with milk and honey. But there are giants in the land. Hante kabailan ko na digiti sangapulo. Ngem timmakder ni Caleb, he still the people, and he said in verse number 30 of chapter 13, he said, and Caleb is still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able. Kaya tayo, kaya tayo. Kung nandigiti sa ngapulo, hantay kaya, hantay kaya. Kung nandito dua ni Joshua and Caleb, we are able to overcome it. Hana tiningag digiti nga Israelites, they started to complain kung nagsublita di Egypt. To cut the story short, God was angry because of their unbelief. Di may isang dakila kagura ti Diyos kat no awang pamatim. Agsarita ti pastor, agdaydaya modom ka, kagura na kaunay ni Apo Diyos. San na magustuhan deta nga attitude mo nga miyembro ti church. Awan inubram no di agdaya modom ti pusom. Imbes nga agpamati ka. You are just like the 10 spies. You're just like the Israelites. So from this, I would like to bring to you how to increase our faith. Sakbay deta kakabsat, faith gives you, anat maitad ti pamati. Number 1, faith gives you courage to obey God. Faith gives you courage to obey God. No adda pamatim, magkakaroon ka ng lakas ng loob na sundin at ipatupad ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Lahat naman ng mga ginagawa natin sa HBBC, pinangunahan tayo ng ating mga leaders na pinangunahan din ng ating Diyos. We are not being driven or led by personal ambitions. We are not being driven or led by our own ideas. Amuit may nga pakablesak no karkararag ni Pastor Jun. Iti mapangkam jay dingras kuna nga kasta apo. In kami makitak tinapintas ko opportunity. Ngem no saan mo kadi nga pagayatan, makibaet ka, aklunan mi apo, tanggapan mi no anyaman ti pagayatan.
Lahat ng ating mga ginagawa ay pinangungunahan tayo ng ang mga ibinigay ng Diyos na manguna at mga siwa sa atin na pinangungunahan din ng ating Diyos. At kaya meron kaming lakas ng loob. Bakit? Naniniwala kami sa Diyos. Whatever God says, it shall be done. Dapat ipamatim ko na, God said it, that settles it. Sabihin nga natin lahat, God said it, that settles it. No imbaga ti Diyos, it is as good as done. Faith gives you the courage to obey God. I don't know nagpapadat level tayo kakabsat, iti pamati, but definitely where you are at, iti spiritual life mo. At iti chalchalensan ti apoking ka, nga surutom kat pagtulnugan. You need faith to be able to obey God in that area. It could be in the area of giving. It could be in the area nga kuna ti apoking ka, sharam digiti classmates mo. You lack that courage. Kat kunam, Apo, give me the courage to share the gospel to my classmates. Give me the courage to share the gospel to my parents. The courage to share the gospel to my neighbors, to my friends. No adda pamatim ti Apo kakabsat, addan tuturod mo nga mga ramid iti papaaramid iti Apo kingka. That's why without faith, you cannot accomplish anything for the Lord. No awam pamatim kabsat, awam pulos maaramidam nga naindaklan nga para iti Apo. And you are a useless Christian. You are a valueless. You are a worthless awan serbing. Wala kang kwentang Kristiyano kung wala kang pananampalataya dahil wala kang magagawa para sa Diyos. Bakit? Natatakot ka. Nangangamba ka. Nagdadahilan ka. Nag-iisip ka ng mga rasones na hindi natin kaya. It cannot be done. It cannot be done. Dapat matuto kang magkaroon ng pananampalataya at sabihin mo, yes, Lord, if you said it, I know it can be done. Do not think of what it cannot be done. Think of what it can be done. If you have faith, you will have courage to obey God. So kada kami kausad, awan iti danag mi, intay dingras no kunami ammuming ati Apo adain sagananan kakabsaat. No kunami kada kayo, no pagayatan ti Apo nga mangrugitay sarat, patsen mi nga adain saganan ti Apo. Naisaganan iti Apo ti lote nga magatang naisaganan ng dagiti tao nga mapan nga magbali na member, naisaganan na pa yun. Dagiti tao nga kasarita na nga mangi-provide. Kat sino dagiti nga tao nga kasaritan ti Apo? Da kayo. Da kayo nga buybuya. Da tayo amin. Kunami Apo, we start from blank, but we are not starting from nothing because our capital is faith. Faith gives you the courage to obey God. That's why church, HBBC family, hantay agdandanag, hantay agbutbutin. No, adaman i-announcement, mangrugi tayo tumanan tabatak po, mangrugi tayo manan. Kunam kumaapo, padakkelem, ti pamati, kas di pamati, dagiti papastor mi, tapnon matulungan mi ida. Number 2, faith gives you conviction to claim God's promises. Ikan naka iti conviction, di na sa ti conviction kakabsat, persuasion, dete uray aglabas ti adu nga panawen. Mamati kantulat ta jim baga ti Apo. Kalati arig na no, da nagkariging ka, urayom latta day jeng akari. Aglabas man ti panawen. Agbaliw man iti tiyempo. Because faith gives you the courage to claim God's promise. Look at Joshua chapter 14. Idi nagpritsak iji Amerika when I was 17 years old. Daytoy kakabsat ti teksto ket kasi ti Apo nag-champion tayo. Joshua chapter 14, kunanan jay verse number 10. Di kastuyan ti napasamak. Natay digiti 2 million Israelites. Kasi kuna ti Apo, da kaya ta makastrict di kita. No kumakamatis, hindi magandang klaseng breed tong mga to. Aantayin kong mga nganak ang mga yan,
at bagong breed na may pananampalataya, sila ang makakapasok sa Promised Land. Fast forward, nakapasok sila sa Promised Land. Lumipas ang 40 na taon. Ito ngayon si Caleb. Joshua chapter 14, verse number 10. And now, behold, the Lord hath kept me alive. Buhay pa ako. 40 years old, titawan nat di kakabsat. Verse number 10, 11, 10. Even since the Lord spake this word to Moses, which the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 45. Ano tawanan? 85. 85. But he was still in his prime. 85, pero ang kanyang lakas ng pananampalataya, kasla kapigpigsaan nga 35. As yet, I am as strong this day as I was in the day. Ano nagbaliw? Ano nagbaliw? Di conviction na, kakabsat. As my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Now, therefore, give me this mountain, whereof the Lord spake in that day, for thou heardest how the Anakim were there, the cities were fenced. Amok nga dot igante. If so be the Lord will be with me, I shall be able to drive them out, as the Lord said. At age 85. Age 85. Think about that. At age 85, he had not relinquished the spirit that motivated him when he was 40 years old. The conviction remained. And he said, "Intud tiyapo kanyak detoy. Tinulungak la digidi kakabsat ko, now give me this mountain." He still believed that through the help and power of God, great things could be accomplished. Mountains could still be possessed. Ano nagbalbalo niya po Diyos? Conviction to claim God's promises. Number 3, faith gives you confidence to face your obstacles. Faith gives you confidence to face your challenges and your obstacles. Numbers chapter 14, verse number 9. Numbers chapter 14, verse 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. Ano kabutang ida? For they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Ano kabutang ida? I don't know the obstacles you are telling to God today. Kunam apo kasting amin. Amum no dapam matim. Awan kakabsat ti agbalin nga alibay king ka. Amin na makitam nga kasla obstacle. Ibilang mo ida kakabsat nga chicken feed. Ibilang mo ida kakabsat nga awan aday ta compared iti Diyos ko. That's what faith does. If you look at a Christian na walang ginawa kundi mag-alibay, gumawa ng excuses, keep telling what cannot be done, marigat, kastoy, that man does not know what faith is. Because faith gives you the confidence to face your obstacles. Nothing is too hard for God. Ni Sarah, he was 90 years old. God told her, you will give birth. Aganak ka. The obstacle was biological. Kasano kamot nga 90 years old nga agsikog? Kasano ka nga 90 years old nga agsikog tapos aganak anat pigsam? But by faith, although Sarah laughed at first, he did not laugh because she did not believe God. She laughed at the idea that a senior citizen would give birth. Tumawa si Sarah, hindi dahil wala siyang pananalig sa Diyos, pero tinatawanan niya lang yung kanyang sarili. Pambihira, ano? Mga anak pa ako. Naniniwala naman siya, pero natatawa lang siya sa kanyang sarili. Hello? Kaya sinabi ng Diyos, is anything too hard for the Lord? Alam naman ni Sarah yon, at dahil sa pananampalataya, God gave her the strength, the potency, to conceive and to give birth to Isaac. What are the obstacles? Ananda didikasla, makitam nga, makaihad lang, iti panagbiag mo, kung ang apo Diyos, umayak ka,
ket ibagak nga honest king ka dagiti kasla pagkudkudantirik nak no apay nga jak makapagaddang daytoy ngamin apo. Kastoy ngamin apo ibagam ti apo. Ket itangat mo ti pamatim ti apo ket kunam apo tulungan nak nga makita nga digitoy kabailam amin nga overcome digitoy Lord. Faith gives you confidence to face your challenges. As I close this morning, Pastor, how can I increase my faith? Kasano nga mapadakkel ko ti pamatik. Let me show to you what is the secret to increasing your faith. Kasano nga mapadakkel mo tapang. Would you like to have an increased faith? Amen? Number 1, request God for it. Dawatem. Kung nandigiti Apostol Luke 17:5, Lord, increase our faith. Dawatem kini Apo Diyos. The Bible says, call unto me, I will answer thee, show thee great mighty things. Ask and it shall be given you. Ask God, Lord, increase my faith. Detat dawatem ngamin. Hamo ko ng apo, ikan nakwartahan. Apo, ikan naktipamati. Ngagtalagkan ka, nga maaramid ko digiti nga bambanag. Number 2, napagaganda. Alam nyo, remember God's past faithfulness. You know the problem with us? No, adda tayo, ijay sitwasyon kakabsat, nga dandi problema, malipatan tayo, dagiti, kina-faithful ti apo kada tayo tinaglabas. Numbers 14:11. God's faithfulness in delivering and caring for the Israelites in the wilderness. In Numbers 14:11, anak ko na dito eh. And the Lord said unto Moses, look at that, how long will these people provoke me? Nakakaasar naman ng mga taong to. Nakakaasar. How long will it be ere they believe me? For all the signs which I have showed among them, nagadon nga inaramid ko nga milagro kadakwada, ngayon pa silang hindi maniniwala sa akin. Of all the faithfulness I've shown them, I cared for them. No kumalang nalagip da di kito'y kakabsat, ngayon naramid ti apo kadakwada, of the past, it could have given them the confidence to face the present and possess their future. Numampay di kito Israelites, listen, nalagip damot nga agpayso ti past, ngam tinalagip da kakabsat, Numbers 11:4-7. Numbers 11:4-7. And the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel, 5, we remember the fish which we did eat in Egypt. Jemot Egypt ti malagip da, hambot nga dikiti naramid ti apo di wilderness. We remember the fish we did in Egypt. The cucumbers. Oh, malagip mi dikito yung cucumbers. Okay? Oh, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. Paborito da gahim ti pipino. Paborito da pa'y kakabsat ti bawang. Kan sibuyas. Iti dadat Ehipto. Iso nga nakabangbanglo da nga rin more Ehipto kakabsat. Nagat bawang ka nagat sibuyas. Kat kunada, but now our soul is dried away. There is nothing at all. Awang aming kanunda idin. Malagip da, imbag pa'y di Ehipto. Among aday kiti Kristiyano akastan. Imbag pa'y di unbeliever, imbag pa'y di unsaved, di na malagip nga kadagiti naglabas na God was so faithful to him. Oh, kakabsat, listen. Awang buteng tayo, nga mapan kadigiti nga luglugar. No, da makita tayo, kuna tayo apo, you have done it in the past, you will do it again. You have done it in the past, you will do it again. You cared for me, you delivered me, and I'm still here. No rekolek apo adu dagiti kaslang nagkasang nga naglabasak ti panagbiag nga kasla kunak idin daytoyen ti kanibusanak ngem ti apo inlasat nak. Itapay apo nga jak mamati king ka. No, you cared for me ket inlasat nak kadagitoy. I know you still care for me and you will safely deliver me through this passage. Agyaman na kapo. Remember God's faithfulness in the past.
So nga dapat diary yo. Diary yo. Isurat yo, di kita hanlada kayo. Parang to ka, di kita anak yo, mabasa daw. Kita man. Ni tatang idikas to yun, kita man. Amen? Tuloy tayo ito numaminsang kakabsat. JDP lang. You know, I fall short ti pa nang explicar ko mabaling ka dito nga ba. I hope and I pray nga habang ipipris ko. Ti Holy Spirit, tulungan na kayo nga makaamiris. Kat makitam itang ako ng Lord God, increase my faith. Ma'am Liberty, yan ang dapat prayer nyo. Dingras, let's claim Dingras for the Lord. Increase our faith. Brother Jonel, you're watching right now. That should be your prayer with Rosalie. Lord, increase our faith. Brother Ryan, let's claim Sarat. Lord, increase our faith. Brother Alex, let's claim Paway and Batak. Folks, let's claim Lawag City. Let's claim San Nicolas. These are all mountains. Lord, give me this mountain. Adot obstacles, never mind. Because we have faith. We have faith. Detat ikararag tayo, Apo, padakkelem dagiti pammatimi. Amen? Amoyo, listen to me. I warn you this. Kung wala kang ginawa kundi mag-complain, wala kang ginawa kundi maging negative, tatanggalin ka ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, I am bringing HBBC to Promised Land. I am bringing HBBC to greater heights. I am taking HBBC to greater conquest. At lagi mong sinasabi, mahirap. Sabi ng Diyos, umalis ka nga dyan, hindi ka kailangan. Ang kailangan ko, hindi maraming pera. Praise God kung marami kang pera. Ang kailangan ko, hindi taong maraming alam, although importante na marami kang alam. Ang sabi ng Diyos, ang kailangan ko lang, tao na may pananampalataya sa akin. That's what God needs today. Men and women who will believe God and say, Lord, let's do it. Let's go for it. Ha? Kara umay dito, dito sakristan ko na. Tita Teresa is also committing for Dingras. Taga Dingras kami, San Marcelino. Oh. Di kito ikat para takwanto, di kito yung kakabsat. Internet, 2,000 pesos ta internet tayo timatli. Nakikita nyo? Da nag-commitment 5,000 pesos. At dapat nag-commit itat tayo ni Asuncion Family, Ijenta Rent. Nag-commit pa Daglaysa. Solbeng kakabsat. Kita nyo? Kita nyo kakabsat? Oh. Kita nyo? Oh, mabisinan. Wow, we can talk all day and we will be so boosted with our spirits and say, Lord God, let's go for it, let's do it. Tumakder tayo aming kausan. Pastor June, do you have any word before I pray? But we'll be singing one song. Anak kayat yung kantahan tayo. Trust His heart. Amen. Thank you, Pastor Pruvi, for the message. I cannot say a word. That's what the Lord is doing in my life. Amen. Agyaman tayo da pastor patriarch tayo nga nagpigsat pamati na kakabsat. Okay? So kantahan tayo nga rudan tayo, trust His heart. Umut sound iti organ tayo. Sound. Pukawan. Okay. Amen. Trust His heart. First verse na. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. His struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember He's still on the throne.
chorus now. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. Amen. Hello, Preacher Glenn. Ipakita man, Preacher Glenn is our preacher in Hawaii with Sandro. He's my younger brother. Okay. Hello, hello. Yes. You are still welcome with the elevator, kakabsat. We have only 30% that is committed. That means we have only 400,000. We need still 1 million. 1.4 is the price of our elevator. So please make your commitment because it will arrive in 3 weeks' time and we need to pay 1 million more. Thank you. God will. Very good. God will. Mahina, mahina. God will. Naramitin yung arod. Commitment kayon kakabsat. Oh, Heavenly Father, thank you. Permi nga deti nga mensahe, Apo, mapaspasamak ita ti HBBC, Apo. Pandemic, ato di kiti pagkasapulan, ngem, Apo, han na kami nga indurun, nga mga ramit ka di kiti nga banag, nga awan iti rason no diket, kayat mo nga padakkelan ti pamadimi. So Lord, increase our faith. Give us the measure of faith that is level to the endeavor that you are driving us to do, dear God. Kat Apo no dagada kami, iti adapela pa nagkapoy na Apo Diyos. Sabi ko mata ita na encourage sangkat ko na Apo. I'm sorry, Apo. Pakawanen, naktikin nakapoy iti pamati. Increase my faith. Thank you, Lord. Dismiss us with your blessing. Bless our outreach this afternoon, dear God. Agawid kami. Mangal daw, agsubli ka malasigod. Ingkam amin ng dingras, ag soul winning. In Jesus' name. All of God's people say? Amen. Okay, gawid tayo. Nagsubli tayo maladagos kabsat. God bless you. Okay? Yan. Amen.